Okanti-ke sekukhuseleko lwabantwana, abazali bayabongozwa ukuba babeke esisweni abantwana babo njengokokuqala iiholide zepasika phakathi kokuxhaphaka kweziganeko zokutshona emilanjeni nasemadamini zabantwana. Abasemagunyeni bathi iimvula zakutshanje zenze amanzi abe nzulu emilanjeni nasemadamini kwaye ayingozi ngakumbi kunakuqala. Uluntu luyakhuthaza ukuba lufundise ulutsha malunga nokhuseleko lwamanzi. Saxwayisa abazali ukuba baqaphe izingane kulamaholide ephasika njengoba isikhathi esiningi zivame ukuba uvanzi zitholakala sezibhukuda emfuleni kanye nasemadamini angaphephile. Size ngesixwayiso njoba kuyilezi zikhathi sibona izikhathi zemvula la khona sibona abantu bangena kakhulu basebenzisa kakhulu ke lesikhathi ekusona ukuthi abantu bafaka abantu bayenza ama rituals whereby abanye bazobhabhadiswa abanye bazoyenza ama cleansing. So ngisizothi kulesikhathi lesi esibhekane naso kunezimvula eziningi kangaka siyabona ukuthi imvula ziningi, imifula igcwele, imfula iyangenisa. Sizoqaphelisa abantu namhlanje ukuthi abantu abaqaphele ngoba umfula njengoba kanjena ukhuluma ngeindlela eziningi. Kusenjalo kube sekugqugquzelwa umphakathi ukuba ube yiso lomunye umzali uma engekho. Ukuthi kubalekile ukuthi sikhulume nezingane zethu sizazise ukubaluleka komfula ukuthi umfula ujule kangakanani ngoba kumele sazi ukuthi izingane zethu siyazazisa ukuthi imifula le esinayo ijulile ngempela ngoba inabanikazi bayo. So abantwana kumele bawuhloniphe indawo efana nalena, abantwana kumele bazi. Siyazi ukuthi abantwana ke bayawathanda amanzi, bayathanda ukudlala eindaweni ezifana nalezi. Kepha abantwana kumele bazi. And mangabe bahamba abantwana babapha imali yakuya kuma pools, sinawo ama swimming pool la ekungena khona ngabo ma 1 rand ngo 3 rand. Sicela ukuthi abazali at least bakwazi ukuthi bazamele izingane mabazi ukuthi bathanda amanzi, bahambe bayokwazi ukuthi bayo kulezo indawo lezo bayobhukuda kulezo indawo. Izingozi zokuminza kumasipala waseJohannesburg yize zingavamile kangako kodwa sekube khona imbiko engagculisi. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngise Snake Park.